Dit is weer uitsattyd. Welkom by nog 'n aflewering kykers. In hierdie episode gaan lê ons besoek af by Rural Revive in Malteye. Ons gaan dry ook by die Aardsente in Oranjemond en gaan skiet bietjie spek met Jaco Kalahari by die Kalahari Kuierfees. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. In die eerste gedeelte van ons show vat ons die kronkelpad na Malteye en maak kennis met Piet Bam, die bedryfsbestuurder van Rural Revive. I'm the operations manager at Rural Revive, and we are glad to be in Malteye. I'm a born Namibian. I'm a born Malteyer. I've retired at 55 years, and after that I decided to come back to my hometown and put my effort and skills into the upliftment of my hometown. All right. It is humble beginnings and humble thoughts that put this together. During the COVID pandemic, Malteye was hit very hard. There are basically 84 lodges, guest house, tented camps in the Davab constituency, down in this desert base economy that was there. And at COVID, everybody needed to lay off people. Malteye was flooded with unemployment. And Ms. Marika Ravers and Mr. Stefan Bruckner came together at the hotel and said, listen, what are we going to do for this community after COVID? Standard Bank withdrew, Pep stores withdrew. It became a ghost town, literally. And Mr. Bruckner came up and said, listen, my father, the late Mr. Albie Bruckner, bought a property many, many years ago. And that property is still here, and his vision was to open a laundry, to get the mothers out of the desert, let the laundry be done here in Malteye. The mothers are at home, they can look at the kids, so the social welfare, there will be an upliftment and everything. And they decided, let's start that dream of your father, Stefan. So this property that we sit in was the first property that we had, and we started with the laundry in here. Very soon, and luckily, we realized that we need to get off the grid. What will be the impact on the property and the whole project that they envisage here. So as I say, it's a humble beginning. It was originally for the laundry to start. To start this whole process, one needs to put things together. We are a non-profitable organization, and with that we needed partners. And once you find a partner, you stick with a partner, and early partners is early deals and good deals, and you put it together and you nail it and you have it on the table fixed. So for the laundry, we needed to get off the grid as soon as possible regarding the water. Now, the idea behind the laundry was that the desert, the water tables at the desert are going down. If you take that 1,000 people visit Sossusvlei Lodge per day, you can do your calculation to the amount of water that has been used, not only drinkable, but to relieve themselves, to wash everything. So the idea was to look after the desert as well.
And to lift the water tables, it would have been a good idea if we can get the laundries bringing their laundry to multi-year. We employ the mothers that are down there, but normally how it works is an employee is 6 weeks down in the desert, 2 weeks out. So we said, let's get those people back to multi-year. Better social environment for the kids and for themselves and for families and everything. So to get the laundry running, we needed water. We had a borehole here, and we put up a trickle plant that laundry, that water can be reused. Now, how do you reuse that water? And we decide very soon that we should go into the horticulture program as well, to reuse that water. So we put up that trickle plant. We started with our first horticulture project down here. We had our first course with 6 ladies that we put them through from the community for 6 months. After that, we gave them the opportunity to go into the Blikkiesdorp area where they live, and we created greenhouses for them and gave them the opportunity to become self-sustainable. And once they're self-sustainable, the rest of the produce we will buy. Because we sit with this desert-based economy. What basically happened, every lodge or anything that is ordered goes straight through multi-year to Marienthal, Windhoek, Keetmanshoop, and the town is passed. There's no business done here, which was understandable. So we decided we are going to create different hubs and set different work packages out to accommodate the need of the desert. So once you have we had the horticulture department going, we said we need transport to get this whole thing in motion. Okay. And that is why we decided to put the Desert Runner. It is basically a truck that runs up and down every Thursday, Fridays back. Very soon we will do 2 trips, Mondays, Tuesdays, then Thursdays, Fridays. But we still needed the horticulture and the produce to go through a channel. And we decided to open a barn to become a market in multi-year where people can produce, bring their produce, and we can forward it to the desert-based economy. Very soon we realized in our second and third course that there is a huge economic understanding that is missing in this whole process. So we started with an economic groups. We have a lady, Antonia, she's based in Swakopmund, who comes to multi-year, give those courses to these people, and then we gave them an amount of money and say, for instance, if that was their choice to do a vet cook shop or do lapis clothes or whatever, we gave them the opportunity, funded them with that, and Antonia is then looking after them via Zoom meetings, once a week, every second week, just to upgrade them and say, listen, there's a plus and there's a minus. There's a profit and there's a loss. Not all of us are successful business people from the beginning. So when there's obstacles and whatever, we stick with people. We continue with them, we give them a little bit more funding, go through the whole process again, and make them self-sustainable and profitable. So, but there are good talent in multi-year. And if somebody is excellent in progress, we, as you say, the enterprise, we open enterprise for that person then and say, listen, this is really what you need. You need a sewing machine, you need leather, you need thread, you need rubber, you need glue. Let's put this together. Let's put you on the market. Let's help you with the marketing. Let's get your product out of multi-year into this desert-based economy. So this is basically the work packages
what that is all about. What we've done was we started with the horticulture package and then broaden it, make it wider. So we offer courses, 2-week courses. The first was 6 months courses. Then we see that there are a bigger need. One cannot stick with 6 people for 6 months. There are a greater need. So we break the courses down to 4 weeks, then follow up of another 4 weeks, where we encourage the community and say, listen, we've got land. We've got water in Multi-Year. We have sand. How do we improve it? We start learning how to make compost. Yes. If you have land, you have compost, you have water freely available, we will give you your first seeds and put you in a 90-day cycle of, let's say, cabbage. We give you either seeds for, let's say, for instance, 100 cabbages. We put you in a 90-day cycle, and we give you a price up front. For instance, say, we will pay you $25. So off you go. We have help here. We have a supervisor in El Rico Bekir, who then visits them weekly and say, listen, this is not enough water. This is too much water. We need this. We need to go without insecticides. And then we continue to help them. The other people we've helped with seedlings, that we grow the seedlings and say, listen, we give you 70 seedlings of beetroot, for instance, and we give you a kg price up front. And then we follow the process for them. And 90-day cycles. So as soon as we see that this 90-day cycle is growing out, 4 weeks before, we put him in another 90-day cycle. So there's a continuation in income for them. And not a continuous cycle of onions, for instance. We diversify. Seasonal planting. So let them get the experience of different fruits. Is it the time for maize, we put in maize. Yes. If it's time for carrots, it's time for carrots. It's all 90-day cycles. Watermelons, 120-day cycles. So just to start making them aware that there is a different income rather than the normal goat and flock that the people of our region normally depends on. And we are very successful in it. We have a lot of producers at this stage. We also saw that very, very soon that property and the development. So we bought different properties on Multi-Year that were vacant, that were basically abandoned after COVID, and those properties we develop. And as we will have a walk in the gardens, how do we produce in Multi-Year in abundance? It is all possible. Not all of us can have greenhouses. So we have permaculture gardens as well. We promote both. We cannot give everybody a greenhouse, a dripper system and everything. But if we have the basics, we can do a very good permaculture garden as well. Sjoe, 'n inisiatief wat 'n positiewe verskil maak vir die mense van 'n dorp en ook die omgewing. Beslis 'n wen-wen situasie, 'n lekker ding en iets waarvan ons meer nodig het. Volgende gaan lê ons besoek af by die OMD's Art Center op die Diamantdorp Oranjemund. Mia Engelbrecht, die koördineerder van die inisiatief, vertel vir ons meer. Ek was eintlik oorspronklik van Leonardville. Ek het aard gaan swat in Johannesburg en van daar af is ek Windhoek toe. Daar het ek aardklasse gegee en toe het ek in Oranjemund opgeëindig en hierso het ons het ek deel gewees van ons aard retreat waar jy na die spergebied toe kan gaan en daardeur het ek OMDIS ontmoet. En deur OMDIS is 'n Town Transformation Agency en hulle
mandate is om Oranjemoen te transform, laat hy kan aangaan as die myn moet toemaak. En daardeur het ons die Oranjemoen Art Center begin in 2023. Ons is al amper 2 jaar oud en dit gaan baie goed. Ons het baie mense locals wat hiernatoe kom. Ons het klassies wat ons gee, ons het kunsklasse, ons het musiekklasse. Ons kry baie keer teachers van buitekant wat ook vir ons kom leer hoe om spesifieke goedjies te doen, maar oor die algemeen het ons net ons local teachers wat doen wat hulle kan doen. So enigiets wat ons kan teach, dit probeer ons hierso teach. En dan verkoop ons ook ons art wat ons hier maak by die senter. Ons het mense van Rospina wat hier kom uitstal, ons het mense van Aus, ons het ons locals wat hulle produkte maak, hoedjies, handsakke. Dit het ver gekom tot op hierdie stadium wat ons dit kon maak. Dit het 2 jaar vir ons gevat om te leer hoe om sewing te doen, hoe om printmaking te doen en al daai tipe goedjies. Maar dit is 'n goeie basis vir ons en ons sien dit werk. Dit lok baie locals. Ons werk nog aan ons toerisme. Dis waar ons Arttour Map inkom. Ons Arttour Map is gebaseer op 20 stukke public art wat in die dorp is. En as toeriste na die dorp toe kan kom, kan hulle dit kom kyk en die map verduidelik vir jou presies waartoe jy moet gaan en wie het die art gedoen. Hierso is klomp artists wat van buite af gekom het om die murals te kom doen. Locals en van Windhoek en van oral, alles is op hierdie map beskikbaar. En ook van ons local mense wat hulle art hierso verkoop. Aurelia Siebenhagen is een van ons art teachers. Sy het 'n groot footprint in hierdie art Oranjemoen gebring. Ook Nikki Maree is van Windhoek. Sy is ook 'n baie bekende painter. En ja, so het ons geroei tot ons is waar ons vandag is. Ons het ook aardklasse. Elke dag is daar 'n klas wat jy kan bywoon. Daar is klasse vir van toddlers af tot juniors, tot high school, tot adults. So ja, dit is hier wat ons doen. Ons opkomende planne, gewoonlik doen ons 1 keer 'n jaar art retreat of 'n artist residency. Nou, ons het 3 art retreats al gedoen, waar ons mense, kunstenaars van oral oor die wêreld vra, uitnooi om te kom om aansoek te doen. Dan gaan ons 2 weke lank in die spergebied in en wys vir hulle al die scenery daarso en hulle kan enige tipe kuns maak. Nou vir 2 jaar kon ons nou nog nie dit weer doen nie, want dit is nogals 'n redelike duur storieetjie. So ons het begin met ons artist residency, waar ons net 3 artists kry om in Oranjemoen te kom bly vir 'n maand. En hulle maak kuns en dan het ons uitstallings hierso en in Windhoek en so deur ook kry ons dan ook Oranjemoen se footprint uit buitekant en hulle maak ook kuns wat te doen het met Oranjemoen. So dit is waarna ons strewe om net vir almal te laat wys dat Oranjemoen is hierso, hier's klomp goeders om te doen. Toeriste kan kom, mense kan kom. Ons is besig om te groei. Ons sien uit na mense wat kom. So die retreat wat ons nou nie in 2 jaar kon doen nie, doen ons nou met kinders. So dit gaan nou soos 'n veldskool raak, maar dit is 'n art school. So ons vat die kinders uit, ons wys vir hulle alles buitekant en hulle maak kuns daarso en dan kom ons met hulle ook terug. En dan miskien van volgende jaar af kan ons meer dorpe betrokke kry om saam met ons die kids art retreat te doen. Wat bring kuns na 'n dorp soos Oranjemoen? So soos ons sien oor baie toerisme destinations, is daar gewoonlik murals of public art wat mense lok, soos die groot Boeddha en Eiffel Tower. Dit is nou argitektuur, maar ek kan dink as murals en wat alles ons ook hierso doen. Ons het baie sculptures ook. Ek dink dit kan mense lok na Oranjemoen toe en dis hoekom ons juist gefokus het op die Arttour Map. En nie net dit nie, ook om
artes te kry om in die spergebied in te gaan en weer na hulle lande toe terug te gaan en oor ons te gaan praat en om mense te kry wat deel wil raak van dit en wat dit wil kom sien. Ja, dit is ons Almal moet net kom. Kom kyk hoe lyk dit hierso. Kom kyk ons public art. Ons is by die see. Ek meen dit is klaar 'n vakansie destination net om see toe te kom. Dit is ver, dit is wyd. Maar as jy Loederus toe kan gaan, kan jy baie maklik net in Oranjemund ook verbykom. Ons is besig om te werk aan ons behuising en vir toeriste en gaste en so aan. En ek dink daar is al genoeg plekkies dat mense kan kom bly vir 'n paar dae om die aardtoer te kom doen. Daar is klomp ander goedjies wat ons ook nog aan die pipeline het. Kom ek sê soos tourist walks wat jy kan doen in die dunes en klomp sulke goedjies. So ek dink die mense kan regtig vir dit op hulle bucket list begin sit. Is daar enigiets wat vir jou belangrik is wat jy vir ons wil vertel? Ek voel net kuns was nog altyd 'n groot deel van my lewe gewees en wat ons probeer doen deur die kinders, omdat in Namibië kuns is groot, maar is nie so groot soos wat ek dink dit kan wees nie. Soos in ander lande byvoorbeeld. So dis hoekom ons probeer om van kleintyd af dit in kinders in te kweek, wil ek half sê, om te weet hoe belangrik dit is om kreatief te dink, om te speel met jou gedagtes, nie net om binne in die boksie te dink nie en dis baie belangrik wat ons doen hier. So van kleintyd af laat die kinders leer om hulle eie koppe te gebruik en net te speel en vrye te wees, want kuns is ook 'n baie goeie antidepressant, wil ek half sê. So ja, en groot mense, maar hoe jonger ons begin, hoe beter gaan ons toekoms wees vir kuns. Nou kyk nou net, Oranjemund het baie om te bied. Gaan maak gerus 'n draai en ondersteun die aardsente wanneer julle daaraan doen. Aitsa en Jaco Kalahari se paie het by die Kalahari Kuierfees in Appington gekruis. Hy is 'n man van plekke, stories, mense en kos en deel sy lewe soos dit is, reguit rou met baie hart en kalfvoet. Ons bring vir julle een van verskeie elke 4 vertelle storiegrappe vasgevang op die eiland in Appington. Geniet. Right, so hier is ons. Ek het so 7 maande terug hierdie avontuur begin, net paar Sondag opgestaan en gesê, wel ek vat die pad. En toe vat ek die pad. Nee, hier is ek nou nog op die pad van klip tot klip. Dis maar waar ek bly. En Ou Toks was daar by my gewees, hier in die Kalahari, Januarie maand. Toe praat hy en Martin Oboel. Julle sal sien, hy is baie aktief oor elke 4 vertel 'n storie. Met 'n realiteitsreeks wat hulle op YouTube wil begin. En toe trigger die ding my. En dit gaan maar daar om oor, jy weet, almal het 'n storie. Elke 4 vertel 'n storie, elke mens het 'n storie. Dis 'n mooi storie, dis 'n hartseer storie, dis 'n suksesstorie, dis 'n humoristiese storie. En die ding gaan ek nou van stapel stuur volgende jaar op YouTube. En maar toe het ek gedink, wie wat in die Kalahari Kuierfees, kom ons vertel sommer net 'n klomp lekker stories hier uit ons kontry uit. So dis 'n redelike Liebenberg clan wat hier so sit. Taps ek, jou oupa is mos ver langs, is daar nie ook 'n konnektasie met 'n Liebenberg ouma of 'n auntie nie, want dit is ouma Martie is Liebenberg. So dis daar by my vriend. Ja, langs Rooi sit, dan sit my pa Koos, hy het op die rugbyveld Royce, hoe werk ons nou hier? Mens seker nie te kwaai swetsie, maar ek kan mens nie help, sy naam is Koos Bliksem. Dis niks om my te Dis sy naam, ja, noem jy hom so. Hy het dit gekry op die rugbyveld, hoekom weet ek nie? Want al wat ek nog gesien slaan het, dat hy in sy lewe was vir my. En dan sit my oompie goed, dis nou my pa se broer, om Dantes Liebenberg, hy het ook lokaal en ek dink wêreldwyd baie min bekendstelling nodig, dankie. Spoedvraat, ja, hy was spoedvraat. Hy was die hele agter wat ook ek in my lewe gesien het. Ek was 'n sandman hierso gewees, soos ek in standaard 3 rooi is.
dan dis die ou wat die meeste blaas en gesigte trek. Maar dan kyk ek vooruit, toelyn toe dan kom hy nog net hier oor die kwartlyn aan. So hy het vinniger geklink as wat hy is. Voor hy deur daar, was by die topkamer ingaan. Toe kom ek en Piet Karsten en Herklas het seker koers daai tyd toe ek nog saam gespeel het. Ons het altyd gesit tot watter tyd? Ons bestel nog 6 biere. Ons vat omtrent daar uur voor ons gaan staan. Vrouens sit na buite. Toe ek uitkom, toe loop ek by 'n vreemde oom verby. Toe sê hy vir my, jy stadiger as wat jy lyk. Ek dink nog hy prys my, toe beledig hy het onder my. Hulle noem hulle opdaars. Ek beloof julle, daai was die eerste van baie lekker lag Aitsa oomblikke wat nog gaan volg. Aitsa is die show om te watch. Dit het tyd geword om te groet en ons is volgende week Woensdag weer terug. Catch the show at 20:30 across multiple NMH and NTV platforms. If you have a tale to tell, connect with Aitsa via Facebook or WhatsApp at 0812991211. That's for Namibia, or 0828325674 if you are in South Africa. You can also make a turn at our website, aitsafrica.com, for locally produced content. Weer eens, baie dankie vir julle almal wat Aitsa kyk en volg. Keep on watching and sharing. Check julle next week, same time, same place.